lapha kwamasho ngikade umsebenzi kaNkulunkulu khona njengoba namhlanje size lapha inkosi enkulu yala yasebuhleni uNyazi isiphile nje umhlangano ka1 day singabahlali bakwamashu yathi kulo game uyacela uba sikhuphuke size lapha sizokwenza umhlangano ka1 day siqhamuka ke emelebeleni lapho siqhamuka khona silethe nje uthando uNkulunkulu akho lutho olunye esilandile silethe nje uthando lokuba uNkulunkulu naloya mzo kwamasha akawukhumbule eyinkingeni zonke khona nakukhona konke nemkhuhlane einganeni zethu sizocela mhlawumbe uNkulunkulu akasembathe njengoba size la ebuhleni nje silandiwe usizo ukuthi uNkulunkulu esembathe la masebuhleni loyo mzo kwamasha ilokho kuphela ke siye sikuzela umhlangano ka1 day siumbelebele namaphethelo singaba kwamashu sicela ukuthi uNkulunkulu yakasembathe sivikele izitheni zethu senze njalo into ezinhle ngoba into ezinhle ifanele uNyazi ngathi nje ukujabula izinto ujabule ngazo ngijabule ngendlela engakazi bonakala namhlanje ngizengakhumbula nje abazali bami ngathi abazali bami uNkulunkulu oshabathatha bengayibonile into enhle kangaka bengayibonile inkosi yamaNazaretha enhle kangaka kubiza ukuthala uNyazi phezulu inkosi yethu esivikela kuzona zonke indawo nakuzona zonke ingozi ezehlelayo ebusuku nasemini yasivikela ukujabula kwami angazi bangathini ngiyathokoza